Danes dopoldne so na židovskem pokopališču v Murski Soboti obeležili 80. obletnico dneva, ko so iz soboške sinagoge v koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau odpeljali predstavnike soboške judovske skupnosti. 80. obletnice dneva pa se je udeležil tudi Damjan Anžel, župan mestne občine Murska Sobota, ki je vse zbrane nagovoril. Spoštovani gospod Rozen, spoštovana gospa Božanič, spoštovani predstavnice in predstavniki ter sorodniki in prijatelji preminule judovske skupnosti v Murski Soboti in Pomurju. Pred 14 leti smo na železniški postaji v Murski Soboti odkrili spomenik Pozabljen kovček, posvečen izgonu judovske skupnosti iz Prekmurja. To je bil takrat prvi spomenik žrtvam holokavsta v Sloveniji. Simbolika spomenika, ki prikazuje zadnje trenutke judovske skupnosti, ki so jih 26. aprila 1944 zbrali v soboški sinagogi, nato pa v živinskih vagonih odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, je zelo povedna. Čakanje in slovo. Za veliko večino žal slovo za zmeraj. Le redki so preživeli in se vrnili. Pozabljenemu kovčku smo v Murski Soboti kasneje dodali še obeležje na Lendavski ulici, pa spotikavce v mestnem središču ter obnovili sicer močno oskrunjeno židovsko pokopališče. Vsi ti spomeniki nas poleg zgodovinskih knjig in učbenikov vsakodnevno spominjajo in opominjajo na načrtno iztrebljanje 6 milijonov Judov, ki je zaznamovalo evropski spomin. Pa vendar so spomeniki lahko le neme priče dogodkov preteklosti, zato nam je v čast, da v našem mestu prebiva živa priča holokausta, naša spoštovana gospa Erika Fürst. Naj nas tudi današnja skromna slovesnost ob žalostni 80. obletnici deportacij znova predrami in okrepi zavest, da se grozote, ki so doletele naše someščanke in someščane, nikoli ne ponovi. Z izrazi globokega spoštovanja se danes poklanjamo njihovemu spominu. Udeleženec in govornik je med drugim bil tudi predstavnik Judovskega združenja Slovenije Eli Rosen, ki je med drugim v svojem govoru povedal, kakšne posledice je takšen dogodek pustil. Never before, as in the time of National Socialism, has a state so systematically stigmatized, separated and destroyed entire groups of people in such large numbers with specially created death camps and precisely organized, relentless and highly efficient killing machines as happened in Auschwitz, which became the symbol of the Holocaust. Še nikoli prej, tako kot v času nacionalsocializma, država ni tako sistematično stigmatizirala, ločevala in uničevala celotnih skupin ljudi v tako velikem številu, s posebej ustvarjenimi taborišči smrti in natančno organiziranim, neusmiljenim in zelo učinkovitim strojem za ubijanje, kot se je to zgodilo v Auschwitzu, ki je postal simbol holokausta. Collective remembrance brings a society together in reflection on its shared history, because whether we want it or not, drastic events leave their marks on the actors and contemporary witnesses, but also on subsequent generations. Kolektivno spominjanje združuje družbo v razmislek o skupni zgodovini. Kajti, če hočemo ali ne, drastični dogodki pustijo svoj pečat. Na akterjih in sodobnih pričah, pa tudi na nas, na naslednjih generacijah. One of the most important lessons from dealing with the National Socialist part is undoubtedly that silence does not erase obvious crime and obvious guilt. Ena najpomembnejših lekcij pri obravnavi nacionalsocialistične preteklosti je nedvomno ta, da molk ne izbriše očitnega zločina in očitne krivde.
Immediately after the war, most of the society had a little sympathy for the victims of the National Socialist violence, and restitution and reparation laws were anything but popular with the public at the time. Takoj po vojni je večina družbe le malo sočustvovala z žrtvami nacionalsocialističnega nasilja. Tudi restitucijski in odškodninski zakoni so bili v tokratni javnosti vse prej kot priljubljeni. The silence was broken only gradually, even too late, but real widespread concern is still a long way off. Intellectuals only gradually began to question the complicity of the little man who had committed himself to a criminal leader and then refused to take responsibility for the consequences. Only then did the confrontations with the crimes gain greater social significance. Driven and supported by a growing number of critical intellectuals, artists and students, people slowly learned to accept that there were also completely normal men and women who had lost their humanity, their conscience and their morals, often people from the closest neighborhood, even friends and members of your own family. Tišina se je razblinila šele postopoma, celo prepozno. Vendar je do resnične, splošne zaskrbljenosti še daleč. Intelektualci so se šele postopoma začeli spraševati o sokrivdi malega človeka, ki se je zavzel zločinskemu vodji in nato ni hotel prevzeti odgovornosti za posledice. Šele takrat se soočanja z zločini dobila večji družbeni pomen. Ljudje, ki jih je spodbujalo in podpiralo vedno večje število kritičnih intelektualcev, umetnikov in študentov, so se počasi naučili sprejemati, da obstajajo tudi povsem normalni moški in ženske, ki so izgubili svoje človeštvo, vest in moralo. Pogosto ljudje iz najbližje okolice, celo prijatelji in člani družine. Little by little, remembering the victims of National Socialism has gradually become an integral part of our self-image. Every generation, indeed every decade, has examined this issue in its own way, often in heated debates. Spomin na žrtve je postopoma postal sestavni del naše samopodobe. Vsaka generacija, pravzaprav vsako desetletje je to vprašanje obravnavalo na svoj način, pogosto skozi burne razprave. Today we know only too well memorial days and commemorations like these can congeal into a ritual, even empty shell, filled with the same incantations. We also know that remembrance alone does not protect us from becoming indifferent in the here and now. Danes to še predobro vemo. Spominski dnevi in tovrstne komemoracije se lahko spremenijo v ritual, celo v prazno lupino, napolnjeno z istimi zaklinjanji. Vemo tudi, da nas samo spomin ne zaščiti pred ravnodušnostjo tukaj in zdaj. At the celebration of the 60th anniversary of the liberation of the Sachsenhausen concentration camps, survivor Thomas Bürgenthal asked what the central promise of the never again after Auschwitz was worth. Wasn't there Cambodia, Rwanda, Darfur? Wasn't there, we might add, Srebrenica? Na praznovanju 60. obletnice koncentracijskega taborišča Sachsenhausen se je preživeli gospod Thomas Bürgenthal vprašal, koliko je bila vredna osrednja obljuba nikoli več. Po Auschwitzu ali je bilo Kambodže, Ruande, Darfurja ali ni bilo, lahko dodamo Srebrenice. It is painful that Jewish people and institutions across Europe are increasingly becoming the target of terrorist or anti-Semitic attacks. It is therefore with great concern that we observe the continually growing hatred of Jews, attacks on Jews, and the fact that attacks on Jewish institutions are no longer the exceptions, not to mention anti-Semitic slogans.
Therefore, if events like these are not to become mere lip service, it is important to act and put a stop to developments. Of course, that does not diminish the shame that hardly any Jewish institution in Europe nowadays can exist without police guards. Boleče je, da so judovski prebivalci in institucije po vsej Evropi vse pogosteje tarča terorističnih ali antisemitskih napadov. Zato z veliko zaskrbljenostjo opazujemo nenehno naraščanje sovraštva do Judov. Napade na Jude in dejstvo, da napadi na judovske ustanove niso več izjema, da ne omenjamo antisemitskih sloganov. Zato je treba ukrepati in zaustaviti razvoj dogodkov, če naj tovrstni dogodki ne postanejo le besedna igra. To seveda ne zmanjšuje sramote, da skoraj nobena judovska ustanova v Evropi ne more obstajati brez policijskega nadzora danes. Because we are not omnipotent, we must live with the moral burden of not being able to protect people's lives always and everywhere. Just as shalom, the state of eternal and comprehensive bliss, cannot ever be achieved on earth, neither will we never again be fully fulfilled. But as a moral imperative, as an inner compass, it remains indispensable, because the pursuit of peaceful and fair coexistence between people and peoples is an important, indeed probably the most important guideline in the coexistence of peoples. An important guideline for our actions, and even if we are not able to banish the disaster completely, we are still required to outlaw it and work to ensure that it cannot get to that point. Dovolite mi, da teh zaskrbljujočih in žalostnih dejstev ne navajam samo, ampak da si postavimo dodatna vprašanja. Ali smo pripravljeni in sposobni preprečevati množične umore, da do njih sploh ne bi prišlo? Ali smo sploh sposobni ustaviti in kaznovati takšna kazniva dejanja? Ali včasih ne manjka volje za ukrepanje proti takšnemu zločinu proti človeštvu? Ali živimo v preveč udobju? Ker nismo vsemogoči, moramo živeti z moralnim bremenom, da ne moremo vedno in povsod zaščititi življenja ljudi. Tako kot Šaloma, stanje večne in celovite blaženosti na zemlji ni mogoče nikoli doseči. Tako kot tudi nikoli več ne bo v celoti izpolnjen. Toda kot moralni imperativ, kot notranji kompas, ostaja nepogrešljiv. Kajti prizadevanje in mirno in pravično sožitje med ljudmi in narodi je pomembno, celo verjetno najpomembnejše vodilo v sožitju. Pomembno vodilo za naša dejanja in tudi, če nam nesreča ne uspe popolnoma pregnati, jo moramo še vedno prepovedati in si s prizadevanjem, da ne bi moglo priti do te točke. Ladies and gentlemen, all of us who call Slovenia our home, we all bear responsibility for the path this country will take. The moral duty that rests upon us is not fulfilled merely by remembering. There is also a deep and indelible certainty with us. From this remembrance comes a mission. It tells us protect and preserve humanity, protect and preserve the rights of every human being. The community in which we will all want to live will only thrive where the dignity of the individual is respected and where solidarity is lived. Thank you. Gospe in gospodje, vsi, ki Slovenijo imenujemo svoj dom, smo odgovorni za to, kakšno pot bo prehodila ta država. Moralne dolžnosti, ki nam je naložena, ne izpolnimo zgolj spominjanjem. V nas je tudi globoka in neizbrisna gotovost. Iz tega spomina izhaja poslanstvo. Sporoča nam zaščititi in ohraniti človeštvo in pravice vsakega človeka. Skupnost, v kateri si vsi želimo živeti, da bi uspelo nam, posameznikom in skupaj živeti v solidarnosti.
Hvala. Po koncu slovesnosti pa je župan Anžel v imenu mestne občine Murska Sobota vsem žrtvam holokavsta položil tudi venec v znak spoštovanja judovske skupnosti.